तस्बीह में। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أقول منك مي دعوة قبول كربا مي تنن حاضر وداكن تبوي إمها عزتري أخونا أختم دراي غاتون أقول منك مي دارس بلو مجندوا أدي أدوسو مجندوا ديراجيجي إمها عزتري أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ميري أقول من أي موضوع كامدو واحد كان غستكفا وموضوع كي أقول من كم إنسان كابس كريمة لانجينه حقيقة دنيا के एवस मीह को ए हकीकता मेदुगा ख्याल तफातनुआ हकीकत एम्में यकीन कुराकमे एम की कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला ए मारू के वाह का ए हकीकत के वाह का बयान कुरबा फनी यकीन के नमो नंदे वाफ वअबुद रब्बक हत्ता यअतियक अल-यकीन. लो बेते इज्जतरी अखुन्ना उख्त अलगुन मेंगना मी वगुत कोलकी अलगुन मेंग हयाता कुम इंसान का कुरमतलान जेहेने मी हिंदू कोलकी अलगुन मेंग विस्ना फिकुर कोलन जेहेने हिंदू कोल अलगुन मेंग बेनुम वीमा लो मरालाफा बेनुम वीमा लो हुलु अलुमकी वरंग आदायकम एसवी जहालुमकी वर फसेहकम एहनमेस तिबा दुनियेगा एकुरी मुदला तिबागे लोबिवा दरिन्ना तिबागे अमिल्ले मसेकतुं अलाफावा रीति गेदोरा तिबागे अमिल्ले मसेकतुं बिना कुफावा व्यापारिया तिबा दुनियेगे जीनत तिरिकमा मिहुरिहा कमका एम्मे फहुं लोमरा रंजे वक्त की आदागे वगुतेन्नो तिबागे लोबिवा दरिं तिबाया मायुस कमा एकुगा बलमुंदा वक्त तिबागे लोबिवा अम्मीहा फिरिमीहा तिबागे मायुस कमायकुगा बलमुंदा वगुत लोबिवा एम्मेंगे फिरुमुंतका कायम कुफ्फावा सिही एम्मेहा वसीलतके तिबा दुनियेगा बेहेट्टुमा तिबागे लो अबद हुळुवाफा बेहेट्टुमा मसे कुरमुंदा वगुतु मायुस कमा एकुगा अबदुगे अबदक ए लो मरालंजे वगुत कम इंसान का बदल कुरंजेन हकीकत दुनिया के गाफिल कमुंग अलगुन में नेरे दुनिया के केहिवरी कमुगे मलितकुंग अलगुन में सलामेको अलगुन में कुम इंसान के हकीके अगुमनंग हदान कुद्दे मतिवरी हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी में हिंद को अलगुन में हिम्मत अबद में गेनउमा अगुमनंग इरशाद देवा अक्सिरू मिन ज़िक्रि हादिमिल लज़्ज़ात अल-मौत लज़्ज़त तौगे मतिन तिबा में हुं हंदान नत्वालाने मारुगे मतिन तिबा में हुं गिना हन्म कुरश अलगो मिना खुतुबातका नसीहतका इरशादतका किरित कुरानुगे मूरिति आयतकुं ए मारुगे वाहकया ए मारु मफोगा कुरमतिल्लां ओ तनुगे वाहकया नरकागे वाहकया स्वरुगे वाहकया कव्वलुगे वाहकया महशर के वाहकया हिसाब किताब के वाहक तक अलगुन मेंगे कंफतु के जेहनी अलगुन मेंगे आदागे मौदु गोतुगा दुनिया के दिरुलुंगे तेरेन दिमावा आदागे खबर गोतुगा कमगा उमी अलगुन मेंगे हित गाफिल फा कमगे अलिगद हिक्के मिनुरक्का तेरी हकीकता अलगुन मेंग कुरमतिलान जेहे इरुगा मी मरा में दुगा अलगुन में गाफिल फा वनी अलगुन में अंतरिस्वे दीवाड़वान जेहे मिंबर लोबेत इज्जतरी अखुन्ना उख्तो मेरी अलगुन मेंगे मी मौदुआ की लो मरालन जेहे ने मी हकीकता अलगुन में कुरमतिलुम गवाक
ميريك موضوع إنصاف كدباني جمعية السلف کے علم اور مجلس کے وکیل الشيخ عبد السلام داود أقوم أدرك معك ميدنوني مي موضوع إنصاف كدوما أدي أقوم منك إيمان تري خشوع تري وقت كله أقوم منك هيتم مدمر كلانه واقعة كأكوغا هيدو كدوما شيخ أقوم وارا أدبر كما يكو دعوته فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخونا أختم الله سبحانه وتعالى حمده لي إله سبحانه وتعالى أقومن مفدا مجلسك جمع كرفيتي أقومن حياتك أود نتيوما هيلا ميلو مغترين إله سبحانه وتعالى متوري توفيق إله سبحانه وتعالى ذكر كربي مفدا مجلسك أقومن هندو كولوكو مدوكولو مغ فرصة إله منبر كرفيتي أقول منك بشاعين إتساتيك بيكو إتن هاس بيكو دنيا كانك مغا أودي نتيمة هيلا ميلا ومنداهدو أقول من مفدا مجلسك مدو كل مغا توفيق دفيت. لو بتأخونا أختني حقيقتك إله سبحانه وتعالى رحمتك بودوكا أقول من إله سبحانه وتعالى لفظا فاوا مدنيوي حياتك ديريول مغمتيغا تيبي إله سبحانه وتعالى يا بدل كرن جه دوس مي حياتك نيمون أناني دوه متين هندوما كلما وقت كله منبر كرفومكي. لبتي أخونا أختون دمغا قمنا أدويجن دي فدان أقول منك كوريمتي غوا إم بدو يقين كمكي أقول منك لو مرادن جهو أقول منك حياتك أقول منا كوريمتي وكم كمكي فهارغا إكمل أقول منا كوري دانه نوتا نكوري دانه نوتا إكمل أقول منا كوريمت لافانه نوتا كوريمتي نولافانه كنكا أقول منك ترى ميهكو لبت أخونا أختني إنك تعليمي حياة فريها مكون إنا إبنهم ومن بركة تعليم حاصل كرمك فرصة إنا يا لبدان نوتا نلبدان إنا هنگده باوريكا زواجي قطن قرمك فرصة لبدان نلبدان إنا يا كدين لبدان نلبدان إنا ديري ولم بينهم وفمورك جي بنا كوربيدانه نكوربيدانه إنا هودم بينهم وفمورك وظيفة لبيدانه نلبيدان إنا بينهم ومقام إنا بينهم وتنوسكن محياتك لبيدانه نلبيدان. إنما أقول من جترين كم ميهكا كند إليكم بدل القرآن وقتكي أي دم أقول منن أرويجن دي فدان يقين كم جوجتو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تباغ كاريا مرو أتوجه مداندن نوت يقين كم جوجتو تبايا بدل كفو مداندن كديك فانوجه غير رب ألوكان أدا كراش. لبتي أخونا أختم
Allah subhanahu wa ta'ala mi yaqeen kamuge namu mara nandevwa fawa hagigen algon menge mulli duniye ebbaswe fawani dirun a komme echaki mara baddil Qur'an echki hem lobete khunna akhtunne algon men marwane kamuge emme bodu yaqeen kamaki algon men mi hayatu ga tibika komme be fulakwes ebe fulage amil nafs fula suwal kullava timam mihiri duniye gato duniyen ufam vefato ehen kama vanama yaqeen kurava e ufam ve mi hayatu ga huri hurumuge sabun mara baddal kurun e lazim kamekka maruno e hamahila nudanika Allah subhanahu wa ta'ala ila kalam fuluga min marusifa kurava fawani musibate gotuga إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تبامهم بمقاد تركفا دنكو مرق مصيبات تبامهم قترين ميهك مصيبة كرمة في الجنة الله سبحانه وتعالى مرم مصيبات جنان دفير لبت خن علم مرم فدار وني مرق مصيبات وربودو جنوا مصيباتكي e maru istimaya baddal Qur'an kama meduga tima ghafil wafahunna hurmuge musibat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lobata khunna akhtunne dunya vi zinatoga mistakun jehi ghafil kumuge tere gosfawa mifanda duwaswarega mifada zamanega algon men e maruge wahaka dakkan muttilumaki e hagigatuga wes algon men nang Allah subhanahu wa ta'ala devve bodu ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala algon men nasafu khabar kurafani kullu nafsin dha'iqatul maut kumme nafsaki furana levvuno kumme nafsaki e maruge rahadeke ne nafsaki lobata khunna akhtunne algon men maruge wahaka dakkan mutti mitibi maramedo biruganna wakanno biruweri wahaka taken algon men dakka kanno algon men mi wahaka dakkani maruge hagigen algon men na engi e maruge wogutu as algon men na baddal kura hidu algon men ekama tayyaro gen baba ekamuga wumattaka algon menge delo maralan jehe wogutu anna iruga algon men emara tayyaro genti ba ekamuga wumattaka kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram etanugawa kumme echaki fanawe gendane echaki etanugawa kumme mihaki fanawe gendane mihaki hamekani baakiwe hunnani wodigem wani kaleg fanuge wir rabbuka mugawa dhul jalali wal ikram Allah subhanahu wa ta'ala kullu shay'in halikun illa wajha ila subhanahu wa ta'ala fiyawa en huriha echaki fanawe daniwi echaki enkam lobati akhunna akhtunne algon men mi maroge hagigen eba dandenje shakke vesnen maru mi adaki algomenna farita ade marumuge wahake ki algomenna warak ginang ive ade algomen warak ginang deke manzare algomen warak ginang kiya ule khabarotake lobata khunna akhtunne khiyala gennawa fikuru kurawwa algomen ihuge mi hunnavure mi marameduga helun terikam bodu wanje algon men ihuge mi hunnavure mi maravwa tayyari aslu boduwan jehe sawbaki algon menna manzaru fennale saafukamu khabarutan algon menna ivele awaskamu algon menna duniyege kumme kankolegga kumme tanegga kumme mihaka kumme mare baddal kurikamuga avies gina fahara e khabarutan algon menna hamya annani manzaruta gotuga algon menna fene ekiyeki kulli hadisatawga eki mihum marwegenda manzaru algon men ewahakata kiyamu e manzaru ta dekemu algon men ewahakata dakka ulem suwalaki nubata khunna akhtunne algon men ge tereng evves miheka visna alemunoto
خبرغا افن ميهكي اي تما كمغا وينمكم فدهي كيهنن هي تما يامدغا كانت وگنداني لبت خنا اختني مركي اي نمومنو مركي اي نمومنو مارو اي نمون كما وانما او گمن نوا وريهم فيها وسواكا مارو وگن نمالم في ehnas marvun ei feshum ei algon menna bodu manzaru fenna fata hisabu ei algon menna foruifa oi hagigeta algon menge kuri machan hama wegen dam fata hisabu ehen kamun lobeta khuna khtunne mare algon men mikiyani furana marumakannu marumikiyani furana marumakannu marumikiyani mid maddi duniyavi hashigandum algon menge furana nikumegenda diuma efahu e furana marwani kinu e furana algon menge hashiganda wakivegen gos ehen alamegga algon men diri ulen ehem bima maruma kiyei niumekkamuga nuwani enkam lobeta khunna akhtunne algon menge tereng komme miheko mi wagutattaka tayyaru makuranje masakkei ei algon men mi duniyega waan jehunu sawbaki duniyega mitibi emme kamakattaka ei ewogutu annam wa yaran algomenna libunu fursatoge beenun hifmattaka ehenkamun lobeta khunna akhtunne khiyala gennawa hasan al-basri rahimahullah ekeleg faanuga arihuga miheku suwalu dannawani miheku marwegen ulun hinduga kaaku heye marwegen miuleni ekeleg faano vidalwani abdullah Allahu ge alaye marwege miulni kaaku kan tibaya nenge heye marwege miulni timankalege faane marwege miulni tibaye lobete khunna ukhtunne miheku marwumge khabaru agomen libun miheku marwe fawa tangal gomen fenun ege mane ki alugon menna ewogutu baddal qur'an kamge ibrel libigannash ewogutu baddal qur'an kamge mau'idha libigannash miyad algon men nafennani algon men getereng gina mihun saharataka da diumugabes miheku marwegen ulumugabes sida kande eligen emihage ambidarinna mamba fanna gatima ekamuge bodu gulumen o miheku nuniya agama bala usulu algon menna ekama nuwas behe kahala salafari bekalum vidalwani timam bekanunge zamanuga timam menge tereng miheku marwegen ule tanun nufennane hitamaya molikam menui etanaku nengene marwefawa mihage timage mihunna gam mihunna ki kobakame kombe kakkame ta'ziya kiyamvi kombe kakkame ta'ziya nukiyamvi emmenge muunumatin fenna mundani mila molefawa manzare maruge ihsas kuramunda manzare lobeta khunna akhtunne maruge wahaka algomen dakkani e maru as algomenna baddal kura hindu e marang algomen kurindenne fadan tayyaru wegen mattaka maramedo birugannawa kannu Allah subhanahu wa ta'ala sariha ko bayan kuravani قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم كاليغفان ودال واشم تبامهم إمركم فلنت يدوا مرو هم قاموا استبامهن بدل القرآن كمي كشور كمك ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يفه سر فعل مولدن ودگن وا إلهه حضرة تبامهم رد قربينته أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة تبامهم كمة نقاويس تبامهن مربد القرآن كان كشور أي تبامهم ورقد بنا كفابا بروج تكوغا نوتا كوتي توغ تريغا فيلاتي بكموغا ويسمي لبت خنا اختني أرغو من الساف قدي فاوا حقيقتك مي إنسانيتوغا ميغي ستيك وركن أهارو كورين مي دنياغا أولونو ميهم متاكونك
mige sateka warakan aharu kurim mi duniyega ulun mihum mitakune mige sateka warakan aharu fahum mi duniyega mitibe mihunne mitakunutibene enkam lobeta khunna akhtunne buddi weriyeki algonmen e woguta tayyarun e fadalo maranumaka algonmen kurimatilan jehe iruga algonmen e lo maralun e Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kurumge ummiduga e beenumuga ehinnama johumuga tibegen baddal kura kurumekamuga hedun lobata khunna akhtunne demmega algonmenna feshumuga shehu widalu fadan algonmenna mi maruge matin handuma koddevuma Allah subhanahu wa ta'ala etan ayat takevani bawala wafa man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam khassaka algonmenna vani yurshadu devwafa sababaki insana ena mi maruge matin handuma kuri waraka ena ge mi hayatuge nimun ena nudene hore hutta kulliyakan as ena ya baddal kuffane kamuge ihsas ena ya kurave waraka ena ge uluma guluma badaltan annan timage amil nafsu islahu qur'ane ena ge amaltaka faruat riwane ehem mihunnan aniya veri umun ena rakkatari hunnane ehni fursaten nati ena koffawa kankamuge badala ena kurimatilan jehidane tibi em rasulullah sallallahu alayhi wasallam sahabi bekalunna amukon irshad devwafani akthiru min dhikri hadhimi alladhat emmeha foni miru kamen emmeha ufatake emmeha hinhama juhuntake fundu kolla ekankamuge matin hadan neti kollane maru jabami hunna baddal qur'an kan ginan handuma qurash em bas fulega rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kurwa fawani inni nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tudhakkiru al-akhirah timan kane gfanu jabami hunna قبرستان الزيارة كرن نهي كرفا منا كرفا فا أتيموه إهنما استيبامي هم قبرستان تك الزيارة كرن جينا كراش إكمل جسابون مارو كمتين هندوما به أخرى حياة وانهوري تياري ببيجندانه ابن عمر رضي الله عنهما كفراق فلون أسف بني رسول الله صلى الله عليه وسلم timan kaleg faanuge kondu fuluga hippawa ekaleg faanu hadith korvamon gendeviye kun fi dunya ka'annaka gharib aw aabir sabil kun fi dunya ka'annaka gharib tiba duniyega washe tibai biratte se fadan aw aabir sabil nuwata maghuras kollami he fadan لبت أخوني ويسنوا أرجون منك صاحبا صلى الله عليه وسلم إزوانا يا دببي متبري رشاد أي مولي أمة غير رشاد إكن إكفان صلى الله عليه وسلم حديث كرفني دنيا مدوغا أرجون من ويسنم وكهينكن كن في الدنيا كأنك غريب تبا دنيا أوليش تباي بيرت السفدة amille gedora amille wazana amille saamanu nemmihe gotuga komme irakwes daanjehene kamuge tayyariga aw aabir sabil nuwata magen huras kolla faadamihe fadan duni huras koffada mihe fadan ehmve e filawon libadagen hunnawa ekedeg faanu ibn umar radiyallahu anhuma vidalu mon gendawa faawani tiba hendunu koffiya havira hame duniyega horedane kaman ummidunu kurash tiba haviru koffiya henduna hame duniyega horedane kaman ummidunu kurash lobeti akhunna akhtunne mi nasihat tawga mi irshad tawga mi matiri wasiyat tawga algon nan hifenama algon men tibeni evoguta tayyar wegenwa baegge gotuga buddi veriyeki evoguta tayyar wegen hunna miha لبت أخونا أختني من النبي صلى الله عليه وسلم ادوهكو صحابي بيكلون نأكوغا إندمي مجلسيغا البراء بن عازب رضي الله عنه ودالوني
timan bekanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihuga tibbawaniku rasulullah sallallahu alaihi wasallam e fini wada gannawa fiye bayakumihum qabrastaanuga jamawegen uleta ehindu ekele ifan suwal kurveviye ala majtama haula ebamihum konkamaka he evvegen ewleni ehindu dennevune ansariya bekalun kore bekalaku avahare wadagen fastanudumo kantoge ifwal bara vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulli ka tedu wadagen neviye adi ekele ifanu baro wadagen neviye halui kama ekuga kone ifawa waduge kariya timan kale ifanu wadagen nevime ekele ifanu ge arihuga nuhanu bara ekele ifan sallallahu alaihi wasallam kone ifawa waduge kariga ishinde wadagen inneviye timan kale ifanu ge kurifulu matiga madu kurevvevime eru ekele ifanu ge appuluga oy dandikoleffade echchakun veliganduga madun kurussawmun gendeviye eru timan kale ifanu ballawa levvevime ekele ifanu ge moonu fula emai tahiru delo fulun karuna ohoremun ade e karunata kota feppuluga maccan ohi tumbuli fulu temigen bimmacha tiki jahamun diye ehindu timan bekalunna dimaya ekele fanuge istani fulu ufullawa labba hadis kurevye ya ikhwani limithli hadha fa'iddu timan kale fanuge akhunne mifada duha kattakati abami hun tayyar wash ebahi walekkonevi e waluga gengos walu levene duha kattakati abami hun tayyar wash ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam loiba kulweri kama akuga e hadis kuravani timan kaleg fanuge akhunne mifada waguta kattakati abami hun tayyar wash lobati akhunna akhtunne algon men netto ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi mativeri irshada tabavumen ekeleg fanuge mi irshaduga hifumen fikuru kuravva khiyal kuravva algon mennan hama evves woguten nulibene algon menna ajalu as baddal kura hindu ei kande elifawa woguten e wogutaki hindu kolevves avasume hindu kolevves lasumen nuwa wogut kole e wogut kolaki ei e wogutu algon menge furana hippama wada gannawa malaikata eki kudaves hindu kolaka fasjihi wada gannawa ne bekalen nun khiyana gennawa lobet yakhunna akhtunne fikuru kurava lobet yakhunna akhtunne ebekalege hippuluga wani ebekalege rabbu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala yakyamantere wada gennew la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun Allah subhanahu wa ta'ala malaike bekalun lavwa fawani ilahuge amur flo takan uredi wada no gannawa bekalunge gotuga adi ilah subhanahu wa ta'ala kurevvi amurevviya tanfiz kuravwane bekale gotuga ehen kamun ekelege faanaki mihegge umuruge doshika mattaka emihegge ajalu as hamawahiduga madu kuravwane bekale nun mihegge balihalattaka emihekattaka madu kuravwane bekale nun ekelege faanaki huwa fevvegendane anghena kattaka e anghenage firimihage furana hippewun laskuravane bekale nun yatim wegendane tuttu darinnattaka e kudinge hagguga e kudinge bappage furana hippawane wogutu asje he hindu laskuravane bekale nun veriyegge raisegge mussandimihegge faqiregge nikamechegge anghenegge firihenegge kudakujjegge bodomihegge tafatenneti emihegge ajalu asje he hindu ekalege faano wogutun emihegge furana hippawane ekalege faanaki rishwatu qabulu kuravva bekalen nun ekalege faana wade wadanu gennevene evvestane nonnane ekalege faanaki evves dorategga takijassawane bekalen nun ekalege faanu wada gannawani Allah subhanahu wa ta'ala ekalege faana devwa faawa wogutan emihegge furana wogutan hippewma lobete khunna akhtunne agumenge tere mihegge furana hifew munda hindu emihegge furana malakul maut alayhi salam hippa munda wogutuga
kariga emihegge gaittima gemihun tibedane tuttu darin rola tibedane ambi miha nuwata firi miha karuna ossamu hingadane bappaya mamma dua kolla tibedane ehen namas ehen evvis farataka belle umennati malakul maut alayhi salam emihegge furana hippa mundane efada woguta argumen kumme miha kolobata khunna aqtunne baddal kuranjehene وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أتوجه مروج سكرة كريمة لافية مروج سكرة مروج فين مروج ترى إبن أس بدل كرا هندو إبدل كرمكي أي حق تدي أي كم ميهكا بدل قرآن السكرات كم ميهكا بدل قرآن فين ذلك ما كنت منه تحيد أي تبا إكمكا فيلن دوي أولونو سكراتكي ودقلكي حقكي فينكي لبت خنا أختنين إن الله سبحانه وتعالى mi wagutu lavva faawani awgum menge komme miheka kande eli bayambe sirru kurey faawa wogute gotuga ila subhanahu wa ta'ala ge hadrutuga wani e wogute kande eli nimifa ei awgum men duniyen awmo kuring ei awgum menge tenen komme miheku e mihegge mami haage rahimuga ashagati sure ehingada muddatuge terega awgum menge komme miheka kande eligenda kande elume bay riwayat go annagotun udutaka bin khalu kurumge fansa sas ahar kuring Allah subhanahu wa ta'ala argon menge tereng komme mi higge ajalwani kanda aluwafa e ajalu hamuma ko argon men mi hayata wakiwegen dan jehene kalla idha balagati taraqi wa qila man raq bibiruweri kama algon men kurimati lahidu maru hippe muge wogutu algon men na kurimati wegen dahidu bunami ha bunane nengheye matura la dene kiyome kiyawala ne ruqiya e kolla dene farate wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq e wogutu ena yaqim ve kashawru wegen dane mi hayata waki wegen dan jehe wogutu kama لبت أخونا أختني مروج سكراتكي مروج وينكي مروج أندقولكي كم ميهكا كريمت لانكمي مروج أندقو كم ميهكا بس كريمت لا إرجع ميهجة هيو كمكون ميهجة نبأ كمكون أندقو لويبه أدي براو مكي أي تفاتو كمي يولفا مؤمن ألايا مروجي أندقو بدوغين هنگادانه نبأ نلفا ميهايا مروجي أندقو بدوغين هنگادانه مؤمن ألايا مروجي أندقو بدوغين دني ඒනාගේ ෆාෆෙන් හුරිකමවවානම ෆුහෙවිගෙන් දියුමට්ටකා ඒනායගේ දරුම ඉතුරුවගෙන් දියුමට්ටකා උරිදුන් තෙරියාගේ මච්චක් මරුගේ උදගු බොඩුවගෙන් දනී ඒනාගේ අමල්තෝගේ ජසාඑගේ ගොතුගා ලොබත ඛුන්නා අඛතුනේ එන්කමුන් ඒ වගුතා අල්ගොමෙන් බද්දල කුරා හිඳු මි ෆිතුනේ කි මි බොඩුවගෙන් වා ෆිතුනේ කා ගොමෙන් දන්නන් ජෙහෙ mi agumenge muli diri ulumoge hayatuge fitune vure boduwegen wa fitune kuda ogot kolege terege hembegen rasulullah sallallahu alaihi wasallam agummenna dasko debwa fa wani komme namadegge attahiyatuga salam dinumoge kuring rakkateri koddevun edi dua kurave hataru kantoge terega diri hurma marumuge fitunan salame koddevun diri hurum ಮುಳಿ ಹಯಾತುಗೆ ಮರುವುಂ ಎ ಹಿಂದುಕೊಳಗೆ ಎ ಒಗುತ್ಕೊಳಗೆ ಫಿತುನಾಂ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಸಲಾಮ್ ಎಕ್ಕೊದ್ದೆವುಂಗದಿ ದುಆ ಕೊರ ಸೋಬಕಿ ಒಗುತಕಿ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಒಗುತಕಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂ ಹಯಾತುಗ ಉಳೈಫಾವ ಗೊತಕುಂ ಮೆನುಯಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆನ್ನ
ewogutoge fitunaga algun menge deenum beruwegen dafada nurakkateri venen huri wogute nikan khiyalak gennawa Allah subhanahu wa ta'ala kumme ummategge ahulweringe teren kamugaviyas ilah subhanahu wa ta'ala wani mistakunge furana hippawa ummatakaffahu ummateggendawafa miyodo algun menna miha hisaban ahadewunu iru algun menge ummatuge sahiba sallallahu alaihi wasallam weswani algun menna wakiwe wada gannawafa lobeta khunna ukhtunne ummataka ebekalege beenon terikama hajen intihaya boduwe ebekala kunnetumuge sobun umme fitunaweri vedane kamuge emme bodu biruweri kamen oin hinduga ema sahiba sallallahu alaihi wasallam ge furana fulwes ila subhanahu wa ta'ala ge sunnata egota genda wafani Aisha radiyallahu anha algon menna khabar kuravani ekamanage lobbeti firikalun algon menge sahiba sallallahu alaihi wasallam ekale gfanu awhare wadaginno muge anas kamfuluge terega ekale gfanu ge hashikolu riidu wegendiye ekale gfanu bayfaharu heful netigenda wagutu ade awhare wadaginno muge anas kamfuluge terega efadan kankam badaluwa mun as ekale gfanu ge furana fulu hippoma medweri korevvi duwahu Hijurang 11 haruge Rabiul Awwal mahuge baravi homa duhoge duha wagutu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge furana fulu hippewun wagutu ge wahaka ekamana algun menna kiya devwani lumbet akhunna ukhtunne khiyal kuravva Allah subhanahu wa ta'ala ya e Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya vure lobeti makhluqen nuwe ehen insaan ekale gafana vure karamat teri man Allah ge hadrataka nuwe ekamaku ekale gafana mi maru baddal kuri wahaka algon menna kiya devani ekale gafano ge lobweti ambi kambalun ebe kambalege ungu fuluga ebe kambalege me fuluga ekale gafano ge istar fulu aluvwagin onnawa ekale gafano ge emme fahu newatan huskol levvi mativeri sahiba ge ambi kambalun Aisha radiyallahu anha bayan kuravani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhare wadagenne wogutu ekale gfanu sallallahu alaihi wasallam ya maruge sakaratuge undagu boduwegen diya wogutu ekale gfanu ge kurifulu matiga huri finkamwaraka ekale gfanu appulu lavva aggoshin fennangawa ekale gfanu ge moonu fuluga ungulu wamongen devi ekale gfanu ge kurifulu matiga behettifa huri finkamwarakun appulu lavva fennangawa e tahiru moonu fuluga unguluwamun gendeviye maruge sakaratuge undagu bodukamu yaffahu ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge shahada ingil fulu maccan ishara kuravva vidalwamun gendeviye la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah inna lil mauti sakarat Allahu menui haggu gotuga alukum bebe ehen ilaha kunwe hamakashawarun maruge undagulaki maruge venaki boduwegemwa kamike yafo ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam vidalu mun gendeviye balir rafiqil a'la emme mativeri wegemwa Allah subhanahu wa ta'ala kuttam wegemwa maqama gendawande ehem vidalu mon gendawa ekale gfanuge tahiru appuluge baaru kendigen gos ekale gfanuge appulu vettigen diye eya ko ekale gfanuge furana fulu e hashiganda wakive e tahiru furana ege wer rabbuge hadrata datur kurivvi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un labata khunna ukhtunne mi ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ya meduga mi maruge sakaran gurigo kamavvanama algon men getere mihege halaki kobato algon men fadan riyad walu etaffafe kan aragane munda mihunge halaki kobato nikan adwasawa Aisha radiyallahu anha bayan kuravani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mi awhare wadagennomge manzaru deke wadagen vidalu mon gendawani
ma nabiya sallallahu alaihi wasallam awahare wadagennevi timan kamanage ungufuluga timan kamanage mefuluga istarifulu aluvvewagen onnavai ma nabiya sallallahu alaihi wasallam yan awahare wadagennomge sakaratuga ekelege fanan eve wadagennevi undagu timan kamana deke wadagennewma fahu timan kamana den nimmawa fime ege fahun komme mihaka medugaves maruge sakara kitemme bodui kamugaves ei haram wam vikamennune ei haram wam vikamennune e manzaru deloflun deke wadagennevi mativeri ambikambalun efadan evidalwani imam bukhari ge riwayat anas radhiyallahu anhu ge farapulun riwayegen asfawani nobata khunne khiyala gennawa algun men komme duhaku hengeba aduham maruge wahaka algun men eba khiyala gennan jehe algun men ge teren komme mihaka miwogutu kurimati vedane kan ham algun men ge kurimati ga ekan hinga dia fadan lobeta khunna waqtunne wada gannawa algonda akuga algun men ge hagigi diriulu muge teriya khiyaru kurawwa algun men miharu diriulu mida male sarhadda meduga lobeta khunne midihas fansavis wana haru feshunu fahun eke january feshigin iyya hameya eke january feshigin iyya hameya hisabutakun dakka gotun hessateka etam mihaku mi male sarhadduga maruwegen wadulafi hessateka etam mihaku maruwegen wadulafi lobati akhunna ukhtunne ei mihingadiya komme duhaka timmihun mihingadiya komme duhaka timmihun gotuga mi male sarhaddun maruwegen algonmen wadulafimu evvore ajabu kamaki mi maruwegen diya mihunge tereng sateka hataro mihunnaki umurun salis aharwes nufure mihunkan egamane ki komme tin duhakun salis aharunuwa mihaku maruwegen ebadaka komme tin duhakun mi male sarhaddun salis aharu nufure mihaku maruwegen ebadaka advis algonmen ummidu kuram vito algonmenge umuru haddihe addihen aragen hinga danikama lobeta khunna ukhtunne algonmenge kurimati ga nunto komme mihaku maruwegen da manzaru mifennani nikan khiyala gennawa sakalan ara sakal start kon race dinuma fo duwali zuwana enage hitan araneto timannage hayatuge nimun abaduge abada kurimati wani mispeeduge duweliga kama launchan arage muli aila daturan nikun launchuga daturkuri aila male awman ekuri daturuga ebami hun hi quraneto emi hunge maruwani kandu adiga kama muli aila ekiga lebete khunna ukhtunne umra e furagen dia umurun tiris fasaharuge teacheru maruwegen diyi uba miskituge terega uba miskituga derakotuge namade kurmafu hi quraneto musnadi tanawas mihun take submarinega datur feshumaffu ege terega emihunge marulifa waka giya gulalani kuri baga ofihun idna hoda lagen gulala fami bunani miedu tinkolen awahati manne eba anname coaching he benum wani anghenun kariga anghenun liste kiyalani giya benum wa echetige hifagen annan dia mihage khabaren noe phone kan nugule message ka reply nade etan irvegen diuma fahu annani khabaru geya firi miha accident ga maruwecche nikum miha hitan araneto enayak amille geyan nuwa devene ambi miha hi quraneto phonu listagen firi miha naannane kama ekamaku ewagutu as jehuma eko ehuri tanakun mi mara baddal quran jehuni lobata khunna akhtunne ehenkamun buddhi veriyaki mifada wogutaka meduga farwa terive visna algumenge hayay islam kurma masakke kuramiha imam bukhari rahimahullah anas radhiyallahu anhu ge farai pulu nirvani adives man nabiyya sallallahu alaihi wasallam awahare wadage nomuge hadisa ge tereng ekele fanu vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya awahare wadagennumge undagu boduwe ekele fanu awahare wadagennumge wogutu as kurimati wi hindu
ekaleege faanuge lobweti dari kambalun khiyalak gennawa sayyidatu nisa'il alam emmeha anhentakunge sahiba Fatima radiyallahu anha ekamana kirit kurawwamun gendawani ekamanage bappa fulu amhare wadagennomuge alas kamfuluge wen ufulamunda manzaru deke wadagen lobete khunna ukhtunne insana kattaka insanegge furana lui kurevi insana kattaka insanegge hayan ituru koddeve nama emay kamana attaka emay sahibage furana Allah subhanahu wa ta'ala fas nukurevve visto nikam ballawa ekamana vidaanu mon gendawani wa karba abata e bappa fulan huri udagulegge bodu kamaye e bappa fulan huri udagu kamegge bodu kamaye ehend rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ya thabit kan dew mogotun e hadith kurawani laysa ala abika karbun ba'da al-yawm miyadaffahu kamana ge bappa fuluge macha udagulennete miyadaffahu kamanage bappa fuluge macha udagulennete rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge furana fulu hashiganu wakiuma ko kamana kirit kurawmun vidalomon gendevi ya abata ajaba rabban daa birabban ijabati ilahuge amur fula datur kurevvi bappa fulae ya abata من جنة الفردوس مأواه جنة الفردوس غا كليغ فان ويودا غنواني يا أبتاه إي بابا فلاي إلى جبريل جبريل عليه السلام غي أريهوغا كليغ فان ويودا غنواني يفه لبت أخنا أختني خيالك جنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غي طاهر هشيكولو إكليغ فانو دكي إمي لوبي ودا غنوا ekaleege faana meduga delo needi edemondiya mativeri sahabi bekalunge appulun bimmatiga walugandekkone e waluga walulevvevi effahu ebekalun emburi wadaginnevi Anas radiyallahu anhu vidaaluwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashikolo fastanu edumaffahu timam bekalun wadagannawaniko Fatima radiyallahu anha timan kalege fana mukhatab kurawwa vidaluye Anas radiyallahu anhu vidaluwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hashigolu fastanu edo maffahu timan bekalun ekalege fanu bimmatiga walullevu maffahu wada gannawani ko Fatima radiyallahu anha deke wadagin timan kalege fana mukhatab kurawwa vidaluye ya Anas e Anase أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب إيه أنس كفاني تيبيك لنك نفس فلنهما قلدان وجهي مع النبي صلى الله عليه وسلم کے حسكولو کے مچ ویلیڑا فروالا اے انس گفانے تبے کلونگے نفس فلا کلدان وجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہشی کڑ ویلیڑا فسدان وڈوما لبیت اخنا اختنے ارگن منگے اتکن نون تو ارگن منگے لوبیوا ارگن منگے گیتیماگے ارگن منگے ممبفنگ ارگن منگے درین ارگن منگے اخون ارگن منگے اختن ارگن منگے ایکورین وڑلا فونی أرجون من إن كم ميه كودك انتهاء الدنيا متيجا لوبي ومن ديرو إن كم ميه جاين أرجون من جاتون فاسأل فروالني لبت أخونا أختني خيال الجنوا أرجون من جاتي ما جميه كو مروي جندا دوه مروي دوه كورم مروي فاتي بميهون جمتين أرجون من خيال كل ما هنگا فهاروغا أرجون من جتري ميه جبابا فهارو غالغون منگه تره ميهگه مما فهارو غالغون منگه تره ميهگه امبي ميهانو تفيري ميها فهارو غالغون منگه تره ميهگه داري فلو
nuota faharu galgon menge tere mihege akhen ukhten nuota warak gang ekweri efada mihaku marwi duwahu algon menna kiha venen elito kiha hitame kurinto kiha hiddati kamege ihsas algon menna kuremon diyato kiha ruyume ruinto kaiti kolen nodire waru wiennunto nidilolan nanna waru wiennunto mikama ekuga mihitamaga timanna duniya dukon hingadane hiwiennunto ekamaku ei kitaddu hatto haftaito de haftato ting haftato algon men kiha duha katto e hitamaga tibi efuhu miedo ko bato algon menge khiyal miedo ko bato algon menge ihsas ko bato emihun namedo miedo algon men kura hitama duniyege kankamuge teriya gos digulagen algon men na muddatu diuma faw en komme mihegge matin algon men madu madun handan nete mongos aadi ekavveje miedo algon menge hituga emihun nameduga hamekani venen alalani komme ves hadisa e dimawima emihunge oga terikan emihegge kulunu verikan hitan ara wogutuga ehen nuniya algon menge mi duniyagen ghafil wegen uleni lobata khunna ukhtunne hama mifadan algon menge teren komme miheka medus kantan hingagen dani algon menge teren komme miheka ves maru baddalukon algon mendeke lobewa mihun emihunge attakun ufla algon mengen gos walugandekkone e waluganduga e ba mihunge atum veliyala foruma faw eduhu emihun romun atu edane eduhu emihun algon men nattaka hitama koffane ekamaku madu madun handan netemun as algon menge zikoraen algon menge handanen nuhunnane labata khunna ukhtunne khiyala gennawa miyadu komato algon menge munikafa menge matin handan kuramihu miyadu komato algon menge munikafa ge matin handuma kuramihun efada mihunge ves darin tibi efada mihum ves duniyega ulunu efada mihum ves ummiyutake kuramundiya ekamako fasganduge dasha diuma fo en komme mihegge matin insaniyatu madun handan netemun as emihegge zikuru kurevun ei madu kamekkamuga wefawani lobata khunna ukhtunne maruge ben mumin alaya bodu makki ei heyokame ehen namaves suwalaki emihayan e maru venek gotuga baddaluwa iru e maran ena tayyaru wegen huri kiha warakatto ado sawa lobeti khunna ukhtunne ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge haya puluge nimun migotan asfa vi hindu ege fahum komme miheka me do gommen dekem vi en komme miheka maro baddal qur'an kama abdullah ibn umar radiyallahu anhuma riwa kurawani ekeleg fano widalwani timan keleg fano ge bappa fulu umarul faruq عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني تمن كلك فانا فو نبي بكلك فنو بين نما ابيكلك عمر غفان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفني عمر غفان ما كم ودا غنوا كما فانا ما شيطانا جهگين ومغون فيلاگن دي efada ma bekalen diri hunna wanikom suwarugege ufaawerikamge khabaru libwadagen faawa bekale ekalege faanu shahidu wada gannawane kamge khabaru allah subhanahu wa taala devwa faawa mativeri khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amirul mu'minin umarul faruq ekalege faanu shahidu wada gannamuge hadisaya خيار قربا لبت أخونا أختني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ودال وني تمن كليغ فانو ge bappa fulu hamalatan eruma eku ekaleeg faanu awahare wadagen nomge udagu fulu ufulla mondiya wagutuga timan kaleeg faanu ge maakalwa wasmati nuwata ungu fuluga bappa fuluge istari fulu bevevime ehindu bappa fulu vidalo mon gendeviye e abdullah timange kota fe bimmatiga babwash timange kota fe bimmatiga khatash ehindu timan dennevi me bappa fula e konkamettoy vidalwi e darikalunne timange kota fe bimmatiga jassash allah subhanahu wa ta'ala
mi umara faafa fussewmattake mi umaruge ma mihaya mi umaran halak hutte mi umaran Allahu faafa nufussawafi kamavvanama mi umaruge faafa fuhevigen nudiye kamavvanama ehi ekalege faanu awahare wadagenno mogutuga ihsas kurevigen diya ihsas ebekalum masakke kurovum gendevi emme fahuwa guta hameya kamiyabi hasil kurum umaruge faanu awahare wadagennevi ekalege faanu maruwegen diya ekalege faanu shaheed wadagennevi ekama kumfada awahare wadagenno metto kumfada shaheed wadagenno metto kumfada mativeri laqabetto kumfada mativeri sharafetto shahidul mihrabuge shaheed mihrabuge shaheed kum mihrabetto mihrabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ge mihrabu koduga madina ga masjidun nabawi ga fatis namaduge jamaatam mistakunnagen imam ve namaz koravvan tedu wadagen hunnawanikon ekalega faano shaheed kollevigen diyei kumfada mativeri darajetto kumfada mativeri maqametto lobet akhunna akhtunne ehi algon men ewaguta kattaka visnanjehe kamaki algon men getere miheka e maro baddal qur'ani kon halega kon bogutegga kan algon men nengeti Uthman radiyallahu anhu ekeleg fana behe gutun riwawegen asfawe ekeleg fanu ga arihoga qaburuge wahaka de kevijjeya ekeleg fanu kirit kuravungina ekeleg fanu akhiratuge wahaka narakage wahaka de keve tanakavure qaburuge wahaka aduyi wada gannawa hindu ekeleg faano kirit kuravungina ehembe suwal dannawani kaleg faano kivegin heye qaburuge halatuga nota qabure fenumun nota qabure ziyare kurmafo kaleg faano kirit kuravale bodi ekeleg faano widalwani timan kaleg faano adu essevime rasulullah sallallahu alayhi wasallam hadith kurveviye innal qabra أول منازل الآخرة آخرة إم فرتم منزلك قبر فإن نجا منه فما بعده أيسر منه إتنو السلام بجك مفانا ما إيجي فهوغا إبا فسيها وجنداني وإن لم ينجو منه إتنو السلام نوجك مفانا ماني كفروا إين نركاجي وادي تكترم وادي كمغا وگن هنگج كموانما فما بعده اشد من اگه فهوغا وا حساب ما اندگو وگن وي لبت خنا اختنه انكم الگون من مرا بدل قران وگوتو الگون من گترين كم ميهكا بسكرمتي وان كان يقين كو گنتيبه الگون من اي مرا تيار وا مسكه قران ابجه لبت خنا اختنه الگون من گترين بدي وريكي argumen ehem mihunge hayatun ehem mihunge marun ibrel libiganna mihekkamuga avun Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu vidalwani as-sa'id man wu'idha bighayrihi bajveriyaki ehem mihunge faratun ibrel libiganna mihay argumenge lomatiga marwegen datam fenna mihunge marun argumen kiyala khabaruga onna marwefawa khabarun algon men na fenna marumuge hadisan algon men ibrel libigannam vi emihaka meduga maru ekurimati fadan nuwata evvure hitama erigotaka algon men na meduga maru kurimati vedane kamuge ibren hasil kuram vi lobeta khunna ukhtunne kun yaqin kametto algon men nan oti kun yaqin kametto algon men nan oti algon menge khabaru efada falasuruhi yakan aragen madama bes nudaneka video tahoga algon menge maruge manzaru ehem mihum fadan fenigin hinga dane kama meduga algon men tayyaru wanje lobete khunne algon men mi deke mismihum emihum maru igoitta accident tahoga note ki kahala hadisa tahoga nuwata nidan oshoy miha nuhelagin algon men balala ruga marwefa ewa manzaran algon men visnala en komme mihaki algon men fadan mi hayatuga digu ummidu takka eko foni ummi takka eko ulemon dia mihe hiyen nukure emiheka evugutu kurimatlane kamaka ekamaku emihunna evugutu kurimatli buddhi veriyaki efada manzaru takun efada adu takun algon men ibrel libigannan datun lobeta khunna khunne duru kamennun
agun mide mita huttilagen hure miwahaka midakkani tibe fulun isidelagen tibbawa miwahaka aduwa sawmantiyagen devani lobata khunna ukhtunne aluganda yaqeen kamen nen algondu mi podium carrying durajjehile vidane kama aluganda maru baddal nukura gotaka algun menge tereng evves bekalaka bekambalaka yaqeen kamen nonnane mi gondin teduwe vidane kamen timaya maru baddal nukurane gotuka yaqeen kamaki miharam maru nuviyas emaru baddal nukuriyas ihas fahas algun menna emaru baddal kurane kan adi emaru hippewma wada gannawa bekalaki ei evves halegga tafat wada nugannawa khilafe wada nugannawa fahajje wada nugannawa rahmen neti karigawa evves farataka belumen neti efurana hippawane malakul maut alayhi salam kan lobeta khunna khtunne algon mige kuda duwaskole kuring rajyege dekunuge rashaka warad dam beenum wegen diyam ei erasha kurimati hadisa egga rangalu zuwan kujjaku gellifawa rashe erashan algon dam beenum vives mi mawduga wahaka dakka algon men erashuga wahaka dekkim mi maruge wahaka algon men ere dakkamun diyam duniyawi hayatoge hagige bayan koddeveto algondu balamun diyam khassakon algondu kiyomun diyam luqman suratuga Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa matiberi ibratuge ayekkolo wama tadri nafsum madha taksib gada evvis nafsakan egigennuwe e nafse madama libigannani konkamekkame evvis nafsakal lobeta khunna khtunne nengene madama algon menna medu kanta dimawani kinekkame madama algon men helairu algon men getere mihaki nukule de mihaka vedane algon men getere mihege muda anda huli vedane algon men getere mihaku mi hayata wakiwegen hingadane nuwata timage lobewa mihaku mi hayata wakiwegen hingadane wama tadri nafsum madha taksib gada wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut evves nafsakan engennoe e nafsegge maru annani kombi megga wani kokkame algon men e darus nimmafa giyadiyam e darusga erashuga gina rayetun tibi mihuriha wahake dakka nimigen algon men emburi diyei lobete khunna ukhtunne e majlisga e darusga tibbe befulunge terem bekambulunge tereng evves bekambalaku hippulan ara wada gannawane to miharu tiyage tereng evves bekalaka bekambalege hippula ara wada nugannevi fadan timam miharu nota mire mi hayata wakiwegen dan jihidane warbada maaf korwati ehen hitan arafa oikkamavvanama komme befulakues kuriya wada gannawa egota tayyaru wadagin hippulan arafa nekkamavvanama yaqeen kama akuga kashawar kuravva hama komme wesirakun algon menna maru baddal kuffanikan ere e darus niumaffu egara jakan haro algon darus nimmi ere regandu ekejjahakan haro eggadi baharu undugulegga uluno anhem miha ere tingadi baga mi hayata wakiwegen diyei umurun emme fansas de aharuge ukhti sualaki lobeta khunna ukhtunne e ukhtage hita e ukhtage firimihaage hita nuwata washagen ero tibi mihunge hitan arane to mi hayata mire wakiwan jehene kan lobeta khunna ukhtunne ekan hingamundani e fada gotaka algon mi haka dakkamun dairu algonda kiha warakato maruge ihsas kureveni tibe fulum miharu addo sawmun gendawairu kiha warakato ihsas kureveni khiyana gennawa bodu iduga mi aharuge bodu iduga mige detim maskuring maliyatuluge rashigga idu namadu kurumma wada gennevi algonduge ustad tebe fulum huriha be fulum farita sheikh ibrahim farid ahmad sheikhaki gina maruge matin ukhrawi hayatuge matin handan koddemon gendevi ilum weri
algondan era shum ma'lumatu libunu gotun ida turugawe sheikh dakkawmun gendevi maruge wahaka ginan dekki maruge wahaka ya kulli maruge wahaka sheikh handan koddemun gendevi boda zuwan umuruga maruwegen diya sheikhuge rattissege wahaka e wahaka takaffahu ege tinduwas fahun algolmenge muli gawman aduwegen di kulli gotaka sheikh rahimahullahu awhare wadagen min khabar hindu kolebes nulibi manzaru dummi hunge dutakun bayan koddin gotun hindu kolebes nulibe nabata khunna ukhtunne maruge matin hadan koddi dimmi ha nota demunda mihaya maruge adu aha mihaya adu naha mihaya avadi netiwe maruge wahaka adu huma nadeve mihaya e adu huma nurhe mihaya mihuriha emmembes mi mara baddalu kuran jehene inna lillahi wa inna ilayhi rajiun nabati akhunna akhtunne henkamun mara meduga gome visna fikur kuramvi ekimi hunna maru annani eki gota ekimi hunna maru baddal kurani eki gota ehen namaves maruge halatu heyo gotaka baddal kurmattaka algonmen ede kamavvanama algonmen tayyar wamvi mi hayatuga algonmen kura amal takun nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuravani almaru yamutu ala ma asha alayhi miha ena diriulun gotegge matige maruegen dani ويبعث على ما مات عليه اينا الم فنوفيني اينا اغوتگge matiga marwegen die gotegge matige henkam lobet akhunna akhtunne algonmenge hayan algonmen heda kuramvi algonmen heo maregga marwam beenun kamavvanama heo kamuge ahuluwerige hayatun algonmen diriulum bina kuramvi efada gottoge macha lobet akhunna akhtunne algonmen na wajibaka med farwa koda kurave kamavvanama අවශ්‍ය වඩාගෙන් ඒ වාජිබ් ෆුරිහම කුරමුගා සාබිතු වඩාගන්නවා මිරේ මිරිය ඔගොම්මෙන්න කුෂකන් අරා ගනවේනම ෆාෆේ කුරවමුන් දාකම වානම ඉන්න විතනුගා ඉන්නවා මිහාරුම් මිහාර තෞබාය වඩාගෙන් අසුම් කණ්ඩාළුවා දෙන් එෆද කමකන් අරා අනුගතුම කුල්ලි මරකි ෆහු සමානුගේ අලාමාත ඛියාමෙ කෑරි කමුගේ අලාමාත මන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් hadis kuravwa fawe fahu zaman aw mafahu hingagen dane ba ekkankam ge terega gina ginan kulli mara baddal kurun algon kurin dennevin vetuwe dia nuwa marakam mastus terega nuwata ashekka mastus terega mi male sarhaddun sateke hataru zuwanu sali saharavure hagu mihun mane komme tindu hakum mihako marwegen gosfe wani algonmen fikuru kuramvi khayala gennamvi mi kulli maraki khassakum mihara gule kamekkan fo zaman kariyo mon a waraka efada kulli martaka baddalo mon danekan ehennamis algondu mihiri tebe fulun hippuluga jassuwa kam mulinnun huriha be fulun huriha be kambalun avaskuravva rasulullah sallallahu alaihi wasallam algonmen navani ufameri kamuge khabaru es devwafa mu'minek kamavvanama emihaya baddalwa kulli marakiyai rahate arame fasehe duniyege warubalikama udagula venun ena saname koddene kame mu'mine fajirek kamavvanama enen ei Allah subhanahu wa ta'ala muhulatun devwa kulli hippemakun hippawa hippome ehenkamun nobata khunna akhtunne algonmenge maru kulli kan ayas komme ira koyas komme waguta koyas algonmen baliyenduga ovvayas algonmenge gaga ekiyeki mishinta gunafa huttayas algonmen gega ambidarin kari govvayas kanduga hutta nuwata duwwa fadani kon ayas algonmenni furihama mu'minun gotuga tibikama ekama meduga ufa kuramvi algonmennu je hitame kuraka rasulullah sallallahu alaihi wasallam deke wada gennebi marwegin gendeve manzaru mihaku qabre ehd rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi mustarihun aw mustarahun min ene yavani aramu libifay nuwata enage faratun aramu libijje sahabin sual kuravani kobahe mustarihaki kobahe mustarahun minhaki hadis kuravani mu'minek kamavvana ena evani mustarihek kamuge duniyege vena undagula ke kulumun ena evani
سلام وفي نبا ميه كما فانما اينگه اندگلون دنيا غاتي بميهون سلام وگين غصفي ايوني لبت اخونا اختني algonduge ustad madinage masjidun nabawiga kiyawade umon gendawa al ustad sheikh dr abdul muhsin abbad ge darikalun abdul razzaq hafidhahullah kiyade wafwani bidalwani madina qabristanuga jannatul baqiqa nota baqi gharqaduga asur namaz fahuwai janaza egga jamia islamiyage dari waraku baberiwi e janaza ga baberiwe wadulu mafahu emburi a magumatiga sahara nikunnan a magumatiga fenune konefa oy wale dengoy janaza ek nota janaza genevem vaira ezuana kariga huri rahmeteriya kari bunye mioti tankole boduko kone foi waleke miwolu tankole fase hawane doye miwoluga waluleve miheka ehem bunu maffahu nikumegen diyeye shehu vidalwani maghrib namaz fahu timammen janaza kuri edari warashe timam men maghrib namaz fahu janaza kuri e zuana e dariwaruge lolun kawwalu deke e wala behe gotun e wahaka dekki zuana ash dobate akhunna akhtunne mi nimun anna gotaki mi hayatoge nimun anna gotaki ane zuana ku umra ekadiya umra ekgos ere isha namaz fa'etu fawati be jamaatuga miskituga quran nulibunima isha namaz kurmattaka imama kavvi e zuana isha namaduga kiyomun diyi suratu duha والضحى والليل إذا سجى يوم آس وللآخرة خير لك من الأولى آخرت كليغ فانا دنيا فره يوكم بدوكم بي مي آيك يوماكو إزوانا ما نيواتك إلا نيوا مچو مدقوان فشافيه ولسوف يعطيك ربك فترضى مي آيك يوماكو إزوانا بمچ مروجم بيت إنا لله وإنا إليه راجعون إكما كنفدا شرف مريتو إحرام على محرم الجتوغا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كيمون أزوانا مسجد الحرام غا ميستكنا جنو تكاريغاتي بميهناكو إمام ونماد كرمون دنيكو نمادوغا كيومون دنيكو نوتا كيوا نمونتنون مروجم بيتوني مادما قيام الدوهم محرم الجتوغا إحرام على لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك كيمون نمادوغ كيمون كيمون محشرا أنانه زوانك قطوغا لبت أخونا أختوني مهري حياتوغ إكيكي نمون أنغوي كم ميه كويس أرغم من نفنا مكهالا مركا مدوغا أفاكو واهك دك من دني إنوم مرتكا مدوغا أرغم من بيروتي كما يكواهك دك من دني تماغ مرن هداني kihinetto visnan ebajehe nikan aduwasawa lobete akhunna akhtunne saudi arabia ga hingadia accident e accident ga maruge tumfem machan elifawa zuwane e zuwana carrying a ambulance ge driver ena e zuwana carry ga bunamun diyi la ilaha illa allah kiyashe la ilaha illa allah kiyashe ehdu ezwana jawabu de mundani huwa fi saqar bekalum vidalwani ezwana bunamundani ana fi saqar timamwani saqar ke saqaraki kubato ma salakakum fi saqar yabami hun kivegen konkam ka hure saqar narake veddevuni qalu lam nakum minal musallin timammenni namadukon ule bayokom ga nuwime e zuwana marumatiga shahadekiyam bunedewmundiru
e shahadatuge badaluga e zuwana kiyamun ediyei timam miwani saqaruge timam miwani narakage ane zuwanaku enage ekwarinna ekuga zuwan umuruge gina duwastaken faafatakan aragatumoga heda kurumaffahu e zuwana tawbawe rujuwe enage amaltan islahuko duwastake diumaffahu anekkaabis enage ihuge ekwarin enaya baddal kurani enage kariyan annani as bunani hada katuwegenne tiyolani hada findiwegenne tiyolani tihawara mi ufataka majataka durheliwegen ulekan noswane ehen nonas timammen beenume timammenge daturuga imam namaz qur'ane mihako heo nase heddi rangalu kankan bunedene mihako hingashe timammenna akuga miweni gaumaka daturuda edaturuga zuwana kuriga ratte hinna akuga nikumegen diyei kanta hinga diye gotaki e zuwana regandu nidan kotriyevem vogutuga enage ekwerin e zuwana danturege jessu mattaka e kotriya anhena kuveddi efahu e zuwanage kurige mazige handantan ene handan koddi emme fahun ere e zuwanage kiban fahish amal hinga e zuwana ena kotri nunukumegen enage ekwerin airu e zuwana wani e endumatiga maruefa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mi besmaru annago lobet akhunna akhtunne khiyala gennawa argon menge amalta sida kuri warakan argon menna e maru baddal kura hindu argon menge maru e heo marekkamuga vegendani komekas argonge wahaka ma diu kura kan netin handana gennam vi lobet akhunna akhtunne bali enduga ummiha bali haluga rola ovva umurun duwasefawa miha adunu madam wumuge ummiduga hutta gadabe salamatun huri miha marwegen vettenikan lakujja tuttu kujja zuwana marwegen vettenikan nulahiku sihhatu rangalukon huri mihun marwegen vettenikan maru mattaka umurun duwasumaki lazim kamen nunkan maru mattaka bayyegga mihku otumaki lazim kamen nunkan maru mattaka wakitanen ei onnan jehe tanen nunkan maru mattaka kanda elifawani Allah subhanahu wa ta'ala agommen nattaka kanda aluwa fawa tankan lobeta khunna akhtunne arunde wahakolo nimmalum kuriga ehen namawis khiyala gennew mattaka algonuge handanasha tie lobeti akhunna akhtunge handana geno mattaka fikur kollu mattaka adu asawa lobeta khunna akhtunne bekalum miwahaka ali radiyallahu anha nisbe kurawwa komme gotega yes muhimmi algomenna mitanoga mi hadisan ibre libigatu riwawegin asfa gotun ebe kalaku saharaya vedewada gannawa eki dostoga saharaya vedewadagen qabristanuga waluleifati bi mihunna mukhatab kurawwa mun gendawa etangati bi mihunna adu iveneti ki nun vidalu mun gendawa kaman asfawani e qaburtoga wa mihunne e qaburtoga waluleifawa mihunne tiyabami hum marwegin aw maffahu kantavegen diye kihinen heje kiyadi balash tiyabami hunna meduga kantavegen diye go kiyadi balash jawaben nannan amille nafsu fula ibre libigatu mattaka dem vidalwani tiyabami hum marwegen diyu maffu duniyega kantan higa diye go etiman kiyadi faname adu ahashe tiyabami hum marwegen diuma fahu tiyabami hunge ambinna ehem mihun kæveni koffiye tiyabami hum bina kuri gedoroga ehem bayako diriulen fashafiye tiyabami hun du koffadiya muda wartaverim bahafiye ebbayako anebbekan ararum wamun zuwabu kuramu tiyabami hun du koffadiya tuttu yatimu kudin ehaluga tibe bodu wamun ebade lobeta khunna akhtunne min onto algon menge diri ulumuge hayatuge haqiqataki kitemme wautake wamun dies kitemme waram marudeha lobe wamun da kama bunamun dies tima duniyega nen halatuga
ambi miha nuota firi miha ehem miha ka kෑmeni koffane timage amille atum bura masakkatun duniyega bina kuri gedoruga faharuga timan nuwas dannabe ko diriulen fashafane tibage muda ei bodu fitune kavve tibage waruta verin kotutakan hinga ekaku anekegge gaattima kama ebbandukan kandagen ararum wamun e muda hoduma zuwabu koramun gos baha mudalekkamuga vegen hingadane tibadu koffada tuttu ladarin bappa egge belumen neti yatimu kudin gotuga bodu wamun hingadane hugun menna mi duniya gulun emmin baraki mi labata khunna aktune ehenkamu khiyal kurabba fikr kurabba mi fada wuguten asking algon menge maru algon menna baddal kuriti mayuswe derahitan irmo kurin miriya azum kanda alwa Allah subhanahu wa ta'ala mujrim miha kariya maru annahido ena ge halatu algon menna bani kiya devwa wafa حتى إذا جاء أحدهم الموت إجتري ميه كاري مرو أنه دوغا إنا بنا مندانت قال رب رجعون ألوكي في رب ميلا أمبرا دنيا فنو وواندي لبت أخنا أختني مجرم ميها كاري كوفريا كاري مرو النهدو إنا بنا مندان رب رجعون ألوك في رب ميلا أمبرا دنيا فنو وواندي كون كما كتكاتو إنا دنيا أنم بينم وني إنا دو كفادا فرميها أمبي ميها شابكما فريهمكما لويبا كلنا ألال لبغتمتك النوم ಏನ ದೂಕೊಫಾದ ಲದರಿಂಗೆ ಯತೀಮುಕಮ ನಿಕಮೆತಿಕಮಟ್ಟಕ ಎಹೀತಿರಿವಾ ಕಣ್ಣು ಏನ ದೂಕೊಫಾದ ಮಕಾಮುಗೆ ಮತಿವೆರಿಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಮಕಾಮು ದಿಫಾವು ಕುರಾ ಕಣ್ಣು ಏನ ದೂಕೊಫಾದ ಮುದಲುಗೆ ಗಿನಕಮಟ್ಟಕ ಎ ಮುದ ಬೆಲೆಹೆಟ್ಟುಮುಗೆ ಉಮ್ಮೀದ ಕುಣು ಏನ ಬಿನಾ ಕೊಫಾವ ಗಂಡುವರು ತಕೆಫದ ಗೆದೊರುಗೆ ಫುರಿಯಮಕಮಟ್ಟಕ ಇತಂತಾಂಗ ದಿರಿ ಉಳೆ ಕಣ್ಣು ಮಿದುನಿಯೆಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಬೇನು ಮೆಗ್ಗೆ رب رجعون ألوكي في رب ميلا أمرا دنيا فنو وواندي إم إخلاص ريه تكاكو إينا أرحم الراحمين سبحانه وتعالى حضرتك إدي دنواني رب رجعون ميلا أمرا دنيا فنو وواندي لعلي أعمل صالحا فيما تركت ميلا ينكدو كل فاهري هي عمل كل متكا ميلا أمرا دنيا فنوبو أنت إمي أوغا تريوانت إله أرحم الراحمين أقول من جترين كم ميهكو أميهك مام بفان نفوري كم ميهكو أميهك أميل نفس أميهك التكاوى لوي بفوري بدو أوغا تري كمك بري إله سبحانه وتعالى وحي كرفوا كلا هم هلا إهن كنواني هم هلا إهن كنواني أمبرا دنيا كدن النادبين لو بتخنا أختني أقوم متبي دنيا مجرم ميها مرا كريمة الله دو إنا إمبري أنن عمل كرم بينهم ودنيا أقول من متبي الحمد لله أقول من غدي مارن نوع أقول من كاري غدي ملك الموت عليه السلام ودين نغنوا إبغوتو أس جهيجين أمبرا دنيا فنو وواندي على هيومل كرمتكا دنوان جهيجين كلا هم هلا إهن كنواني أنغواغين ما يسكما أقول من إمرا بدل كرن جهي وقت أومو كوريغا أقول من متبي دنياكا وقتوغا إهنكمون هيومل كرمغا فرواتري ولفا نما واجبه دوكن نلفوا نما إله سبحانه وتعالى حرام كربي كمكا أراغتمون دورهلي ولفا الله سبحانه وتعالى أقول مني هيو بس أدوا هيو بان عمل كرابا إكمغا لفواش أقول مني جنا مروغمتين هندومكو إمارة تياروا بإكمغا لفواش أقول مني كم وقتك أقول من فران هيبيوما ملك الموت عليه السلام أقول منا بدل قرآن وداعن بكمغا ويس وقتك أفاوري كما أقول من إمارة بدل قرابا إكمغا لفواش أقول مني أقول من غير ربا
baddal kurma shawgwariwa ruhigemwa baikamuga lavwash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurvani man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa mihiku Allah baddal kurma lobi kurakam avwana ma ilahu elaka baddal kurma lobi kuravwanete man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaa mihiku Allah baddal kurma nurhun teriwanama ilahu elaka baddal kurma ruhi wadinu gannawanete wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ورا فريهم ورا إبرتري تلاوتك اللبادين درس أو من عدو مجي الله سبحانه وتعالى شيخ جزائي وركرباشي أو من أدي سفار ميتنا ورقنا بيفهم وداعنا بتبي قندي تفوري كلام بس ورقنا بيفهم بتبي إم بيما أدي سفار هوريا بيفهم وربنا شكر دنا قوم جميع سر فراتو سكين مفدا دعوتو كحركات تاوبنا مهينجني ورقنا بيجي هي تركما إبارلو ما يكوغا emati emme azzeteri akhon nawqtung farapru aw medeni awgmana tibe fulunge dilati ehi terikam mifada heo kankam fatura ala kurumuga me sabum me darus me event me nimuni wadakin tibiti huriya be fonda shukuru danno pre be fulum bes fem fulita okkawanu lebun eden be fulum ba fuli ippa pan be bahatta wadannawa eme mitan hadinu kurwa hadinwanu gota kamal kurwa kawra bole dekame وربنا الشكريا سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته